like a Hellcat. Pavlović još jednom za 3, još jednom! Gordić. Bertans, čeka se Bogdanović. Bogdanović! Kako je ovo trojka! Kako je ovo trojka! Bogdanović iz slačionice pogađa! Time out Dejan Radonjić! Bogdanović igra sam u ovim trenucima! Kako je ovo daleko bilo, bliže centru nego liniji za 3 poena! Milutino tu pomaže, Krstić po distance, pogađa Nenad Krstić. Ovo su njegovi šutevi, Milosavljević baca, Milosavljević! Pogađa sa 3/4 terena! Imala je putanju ova lopta, videla se odmah! I pogađa Milosavljević ovo! Treća njegova trojka, zaista neverovatan potez koji je zapalio dvoranu Pionir i na kraju prve četvrtine vođstvo ekipe CSKA 20-19, mada sudije još tamo pokušavaju da pregledaju snimak, ali čini se da je na vreme izbacio ovo Milosavljević. Raneše. Nema komentar, vidjeli ste sve sami. To je Dule Kecman. Nije ovo slučajno, samo ću vam to reći. Vode gosti 7,5 do kraja, 2 razlike. Amerikanci napadaju Milutinović. Kjera Jonesa skroz u reke, Marinković. Stožerna je sada figura ovaj Jones, sve nekako ide preko njega. Milutinović težak šut preko ruke i bacanje i hod. Nazvao samo jedno. Našao samo jedno bacanje jer je u tu tricu zabio Milutinović. Ekstra potez, što drugo reći, obratite pažnju na ovu vidačku asistenciju. Da, on je loptu jednostavno izbacio ranije i nije utjecao ovaj udarac na njega. 37-34, 7 sekundi. Partizan ide na odbranu, krenuli su visoko, vidjeli ste kakav pas i kakav promašaj Janovića! I šta bi sad? Trojka Marića. Ovo smo već vidjeli ove sezone. Kecman je na kupi, to je sigurno, ali... Biće fantastično da se vidi opet ovaj šut. Marjanović je zicer propustio malo časa, a onda Aleks Marić da malo odmeni Dušan Kecman. Praktično sa suprotnog penala. Mislim da je ovo bilo i dalje nego... Evo da vidimo, ono dodavanje kila, pa... Ovo će biti odličan ugao da se vidi. Evo, dakle, bacilo. Pazite šta je sad uradio Aleks Marić. Uputio loptu pre... Kao kat, što bi se reklo. Za Bogdanovića se igra. Bogdanović, sekund i po, Bogdanović sa pola. Neverovatno da je pogodio Bogdanović iz naskoka sa pola terena. Pošto je Miller pogodio oba slobodna bacanja, Veličković, Vrabac, 3/4 terena, pogodio Vrabac! Što je pogodio Vrabac? On je 3/4 terena! Kakav pogodak Vrabca! 53-47! Evo još jednom, 3/4 terena, Adin Vrabac pogađa sa zvukom sirene za kraj 3. četvrtine, kakav pogodak Vrabca! Vidjeli smo nekih sjajnih poteza u ovoj finalnoj seriji. Ovo je jedan... Još vidite, 24 sekunde. Partizan je ostao bez
Danilovića, međutim Španci očigledno čekaju posljednji trenutak da završite napad, 10 sekundi i pogoda, još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Špance, Đorđević. 3 poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak, 71-70, ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno, nešto što se dogodilo samo u Manili kada su Brazilci pošto Šmita savladali Italijane u posljednje sekundi. Evo sada Aleksandar Đorđević u posljednjem trenutku, 2 sekunde pre kraja, kada su Španci imali, evo pogledajte, iz ove pozicije, iako je bio ometen, mirno, hladnokrvno i 71-70, Partizan je šampion Evrope. Promašuje Roberts. 8 sekundi do kraja produžetka, 72-71 za Partizan. Još jedno slobodno bacanje za Lorenza Robertsa, postigao je 13 poena do sada. Roberts. I drugo pogađa. Gordon ima loptu. Lopta za Tomasa. Tomas, Bogdanović za titulu. Bogdanović pogađa trojku. Vreme nije isteklo. Kecman ide! Partizan je pobedio! Neverovatno! Pa nemoguće, ne, pa ovo se nije moglo igrati. Kecman je pogodio trojku! Kakva je ovo utakmica? Kakva je ovo utakmica? 6 desetinke je bilo do kraja. Kecman je pogodio trojku. Šta kažu sudije? Strašno, šta kažu suci? Šta se dešava? Ide trojka! Partizan je pobedio! Ide trojka! Partizan je šampion Jadranske lige! 4. titula za redom! A kakav Istanbul, kakve priče? Kakva je ovo sezona Partizana? Neverovatno! Proslavili su! Utrčala je cela klupa Cibone! Bilo je 6 desetinke do kraja utakmice! Svi su bili tu na parketu! I bilo je dovoljno vremena, 600 Desetinki! Da, desetinki. Neverovatno! Nevjerojatno, 0,6 je bilo na semaforu. Ovo je stvarno neverovatno! Ovo će ući u anale svetske košarke. Ovo je bilo za impakt, ma ne 1 za 6! Komentatorski dvojac se za malo ne svijesti ovdje.